Pomoćniče životnosni, Marijo slavna, mi smo tobom svi ponosni, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo Božja. Tvoju ne uskrati, Marijo slavna, licem tvojim ti nas prati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Pozdrav od kuhinskih elemenata. Današnji dan je istočni petak ili sveti petak ili kako se u narodu još zove blagi petak. Sveti petak zato što je u svetloj sedmici, a blagi petak jer se ovi dani blaže, ne poste se. Danas, iako je petak, nema posta, svi slavimo Vaskrsenje Hristovo. A istočni petak dobio naziv po istočniku, po izvoru, blizu Carigrada, gdje je podignuta crkva od strane vizantijskog cara Lava Velikog u 6. veku. Kaže se da je on, pre nego što je postao car, hodio jednom šumom i naišao je na slepoga čoveka. Sažalio se na njega, poveo ga je do jednog izvora blizu Carigrada, umio ga je i napojio tom vodom. I tog trenutka slepi čovjek je progledao. Po tom čudu i kasnije, kada su se javila mnoga znamenja na tom izvoru, tu je podignuta crkva i u vrijeme cara Justinijana, koji je također iseljen na tom izvoru, podignuta je
velelepna crkva u čast presvete Bogorodice. I na ikoni slika se Bogorodica iznad izvora sa Gospodom našim detetom u rukama. To je čudo presvete Bogorodice i mnoga su se čuda desila na tom izvoru do dana današnjeg. I danas svi izvori postaju celebni. Ako sa verom pristupamo i pijemo sa tih izvora i ako se umivamo tom vodom, Gospod nam preko te vode molitvama presvete Bogorodice daje isceljenje. Gospodu našem vaskrslom neka je slava, molite presvete Bogorodice i svetih arhangela, kome je posvećena ova sveta obitelj, da nas štite i da nas čuvaju u našem životu, kako bi i mi proslavili Gospoda, Majku Božju i sve svete, ne samo rečima, nego i delima. Hristos vaskrsne. Obilića, braće Jugovića, ne damo te zemljo Nemanjića. Obilića, braće Jugovića, svi će Srbi kao Jugovići za krst časti na Kosovo ići, da